Mwaramutse neza nshuti mwe mudukurikira umunsi ku munsi, twongeye kubahereza ikaze aha kuri sheni yacu kandi yanyu Umucyo Hambo. Tubifurije rero igitondo cyiza. Iki ni igitondo Imana, tubibutse ko Imana iduhaye igitondo cyiza, kuko uyu munsi hari abantu benshi batagihumeka uyu mwuka w'abazima. Hari imiryango myinshi ibabaye kubwo ababakuwemo bavuyemo ubu buzima, batagihumeka uyu mwuka uri guhumeka, uyu mwuka turi kuvugisha, uyu mwuka uri gutuma wumva. Rero ibi ngibi bigaragaza ko ari ubuntu bw'Imana wagiriwe. Uyu munsi rero uze kuwitwaramo neza cyane. Hanyuma nkaha ikaze abantu ari bashyashya ku isheni yacu Umucyo Hambo, kandi namwe inshuti zacu musanzwe mudukurikira kandi mudushyigikira. Komanteri zanyu turazishima, like yanyu turayishima. Imana ibahereze umugisha. Uyu munsi nzindutse ngaragaza inkuru, ni inkuru itari nziza cyane. Ni inkuru y'umwarimu ufite impamyabumenyi ya PhD ukurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana. Ni inkuru rero itari nziza, ariko impamvu tuzanye iyi nkuru ni inkuru ibabaje, ariko nanone ni inkuru tugira ngo ize kugira icyo isigira abantu. Ni inkuru tugira ngo ize kugira ikikwigisha muri rusange, nicyo tuba tugamije. Rero uraza kumenya iyi nkuru yabereye hehe, ese byagendaga gute. Ibi byose urabimenya kuko byose byasobanuwe neza cyane. Hanyuma niba ari ubwa mbere nk'uko nari nkukubwiye, kanda subscribe, ukorere like iki kiganiro, share, komanteri yawe irakenewe. Ntuhave k'uyu murongo utiyandikishije, kandi iyi video uyikurikirane neza uyisoze, kuko uraza kumenya ibyihishemo hagati. Uko tukomeza kugenda tuvuga iyi nkuru urabisobanukirwa neza cyane. Rero mu magambo makeya, mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha RIB cyatangaje ko umwarimu ufite impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge, akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana. Amakuru aturuka mu bugenzacyaha RIB agaragaza ko dosiye y'uyu mwarimu yamaze koherezwa mu bushinjacyaha kugira ngo haboneke inzira z'amategeko aho azaburanishirizwa mu gihe azaba ahamwe n'icyaha. Ntabwo byoroshye bagenzi banjye, ariko mbere y'uko dukomeza iyi nkuru ntabwo ari ibintu byoroshye bagenzi banjye, bagabo, badamu, mwese muri rusange, mwese mutwumva hano kuri sheni yacu Umucyo Hambo. Ubundi tumenyeranye ko iyo tugiye kuvuga inkuru nk'iyi tuyinjira mu mizi mu buryo burambuye, tumenyereye ko tubanza kuvuga ku ijambo ry'Imana. Ariko mise ko nibuka ijambo ry'Imana icyo rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaha Imana, kandi Imana ibwira umuntu iti dore kubaha Imana nibwo ubwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero uyu munsi ni umunsi turamutse twumva inkuru zitandukanye. Rero uyu munsi muragenda mwumva inkuru zitari nziza zitandukanye, ariko muraza kugenda mwumva nanone ko Imana ivuga binyuze mu ijambo ryayo, kuko Imana twese niyo yaturemye. Imana niyo ituma duhumeka uyu mwuka duhumeka, nk'uko nari mbivuze. Rero niyo mpamvu Bibiliya ivuga kandi ishimangira ko kubaha Imana ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Rero uyu muntu dusesenguye ukekwaho, uko akekwaho icyaha cyo gusambanya abana ndetse b'abanyeshuri, ko ubugenzacyaha bwabitangaje. Ariko se ubundi umuntu uri ku rwego nk'uru, Dr. PhD, ni impamyabumenyi ikomeye, ni impamyabumenyi idafitwe na benshi. Uyu muntu yagakwiye kuba azira kino cyaha. Dusesenguye, uyu muntu yakaba yakekwaho kino cyaha? Ntabwo yakaba yakekwaho kino cyaha. Iyo
abantu twubahirije amahame agendanye n'ijambo ry'Imana. Kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ijambo ry'Imana nuko ryavugaga, nuko rivuga, ntabwo twari tuje kubwiriza, ahubwo twatugize kugira ngo dusesenguremo gakeya, kugira ngo dukomeze amakuru yacu. Rero hari icyo ubugenzacyaha RIB bwatangaje. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, RIB yakomeje yibutsa ko gusambanya umwana ari icyaha gikomeye cyane, kikanagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umwana, umuryango we ndetse n'igihugu muri rusange. RIB yagize ati gusambanya umwana ni ukumwicira ejo hazaza, bikagira ingaruka zikomeye ku buzima bwe bwo mu mutwe n'umubiri, ku muryango we no ku muryango nyarwanda muri rusange. Iki kigo cyashimangiye ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko, yaba umwarimu, umuyobozi cyangwa undi wese, iyo akurikiranyweho icyaha nk'iki amategeko agomba gukurikizwa. RIB yahamagariye abana kwitandukanya n'abantu babashukisha amafaranga, impano cyangwa ibindi byiza bagamije kubinjiza mu bikorwa by'ubusambanyi cyangwa ishimishamubiri. Ababyeyi n'abarezi basabwa kuganiriza abana babo kenshi, kubigisha gutanga amakuru igihe bahuye n'ikibazo, no gukorana n'inzego z'umutekano igihe cyose bikenewe. RIB yashimangiye ko gutangira amakuru ku gihe bituma icyaha gihagarikwa hakiri kare, bikanatuma uwagikoze abibazwa. Ikibazo cyo gusambanya abana kiracyateye inkeke. Nubwo hari ingamba zitandukanye zafashwe n'inzego z'igihugu, ikibazo cyo gusambanya abana n'inda ziterwa abangavu kiracyari ingorabahizi mu Rwanda. Mu kwezi kwa Gashyantare 2025, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Uwimana Console yatangaje ko abangavu 22,454 basambanyijwe bakanaterwa inda mu mwaka wa 2024. Iyi mibare yerekana ko ikibazo gikomeye kandi gisaba uruhare rwa buri wese. Imibare yo mu myaka yashize, imibare itangwa n'inzego za leta igaragaza ko ikibazo cyagiye gihinduka mu myaka itandukanye. 2020 abangavu 19,701 batewe inda. Muri 2021 biyongeraho bagera kuri 23,111. Muri 2022 bariyongera bagera kuri 24,472. Muri 2023 bagabanutseho gato bagera kuri 22,055. Ibi bigaragaza ko nubwo hari icyizere gito cy'ihinduka, hakiri icyuho kinini mu kurinda abana, cyane cyane abangavu. Icyo amategeko ateganya ni ikihe? Icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko nimero 059/2023 ryo kuwa 4 Ukuboza 2023, ryahinduye itegeko nimero 68/2018. Iryo tegeko riteganya ko uwahamijwe n'icyaha cyo gusambanya umwana ahanishwa igifungo kuva ku myaka 20 kugeza kuri 25. Ibi bigaragaza ko leta y'u Rwanda ifata icyaha nk'ikiremereye cyane, kandi ko ibihano byashyizweho bigamije guhana abakigira no gukumira abandi. Inzego z'umutekano n'iz'ubutabera ziributsa abaturage ko gutangira amakuru ku bakekwaho gusambanya abana ari inshingano ya buri wese. Kwicecekera bigira ingaruka mbi ku mwana no ku muryango. Kurinda umwana ni inshingano rusange. Abaturage barasabwa gukomeza gukorana n'inzego za leta binyuze mu gutanga amakuru ku gihe, kugira ngo abana barindwe kandi ababarenganya bahanwe. Iyi nkuru iributsa ko kurinda umwana ari inshingano ya buri munyarwanda, kandi ko ubumenyi, impamyabumenyi cyangwa izina ry'umuntu afite
bidashobora kumurengera imbere y'amategeko. Tuzakomeza kubagezaho amakuru ajyanye n'iki kibazo, uko dosiye izagenda ikurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Imana rero ibahereze umugisha kandi bitwigishe, byigishe buri muntu wese ko ibi byose bitamuhereza uburenganzira bwo kudakurikiranwa mu mategeko, kandi tubibutse ko kubaha Imana ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Niwubaha Imana ibi byose ntabwo bishobora kukugeraho. nitwubaha Imana ibi byose ntabwo ntekereza ko kubwo kubaha Imana iyo wavuye mu byaha nta gakira cyaha wakigwamo. Imana rero ibahereza umugisha, kandi biracyari nyine nk'uko tubivuze bitwaho, tubishimangire ko akekwaho icyaha atarahamwa n'icyaha, nk'uko ubugenzacyaha buvuga ko bwamushyikirije ubushinjacyaha nabwo buracyakigenza nyine, birumvikana. Rero amakuru yacu tuyakesha igihe.com. nakagaruka kandi ntuhave utiyandikije kuri uyu murongo, kanda subscribe, kora like, share and comment. Imana irakomeza kuguha umugisha. Shalom shalom.